Manod agnino an bi usif Yesus in manekan. Neno ita ekong tatef an bi channel YouTube ye kabe in uab meto. Enati atnen ale in aan nino malais panekan. Nahunun ako etnen in aan nino alkit at onen. Boy haan maus neno abit neno tunan. Itabu maleko iha emyo ko usi natuin hahemnen hoaan nino. Nahunun ako hahemnen hoaan nino. Haim toit hosmanan nino nemno kai. Enai hoaan nino lehemnen mani. Haim minawa an bihamonit neno. Al mi usif Yesus Kristus haemam onen bioko. Amin. Biaweno bimanekan uisneno. Aaneno ininakan nakam na uisneno naloitan nete le namleo. Mamnaiti ambi ay Musa insul apoet ahunut ay bi kejadian bo tenung teon ela mese tia ela bo esang hiut. Mahantopus nyokit ambi kejadian innaka bo tenung teon ela ha. Le inhanan nakamna. Mes na Esau inaen an haumat na Yakub. Okete an ho ma inma inek ma atoni nua inane sin an kain. Tok nino an bi usif Yesus in manekan. An mui bifemese in kanan bisara. Intok manab ika manaet in hafon ng fafau. Le an boy na lain sin manawela maplewa sin anbi insulat. Bitabo nane inaet nan in hafon le bitaw ahunut no in olive le in kanan na riyan. Bitabo le nane sin ala hay ma na riyan ala in humtoas. Bisara namnaw bitaw ahunut inok in olive le nane nenenot an matoya. Singkan mui fa le nek malina. Bitaw nane in mui nan tenap mese. Nain tabo ena eok nok in olive enai timfain sin hafon kais humtoas mes hum mani. Biabeno an bimanekan uisneno. Uisneno naloitan nekaf le namleo anbi na Esau ma na Yakub. Bitabo ahunut na Yakub esan ae na Esau mes bitabo muasin na ekong fain na Yakub anbol na Esau inayan mantef na Yakub okete inaw man ho man ne. Biabino anbi manekan uisneno. Taloitan neka fain eno neolais halan. Etaloitan ale neka flenam leo natuin usneno in lomit. Usneno kan loin fa ambi umenanan it olive tataf bae feto bae mone anmui lasi maliun nekaf. So anmui lasi halan ma nekan nebet. Nekam nebet nem nako mepus manang nino ma nako manekan uisneno. Uisneno mis naloitan nekaf le namleo bitaw ahunut bitaw ekot tefas le natuin usiin manekan mis nik ale lais halan. Biabeno an manekan uisneno. Onane hitim sa fain amnek lanan halan mese. Natuin usi ang fekit nekam nebet. Hetek ale lais halan neo ale hit bia ma hit benusin. Kais tamnaw lais amleut bile tau ahunut le namenaw hit neka neo ale hit umenanan ma hit olive tataf. Natuin lasinane mes an ek ay fani ekat mese neo ale lais halan matetus amina bi hit monit meno. A aneno i antu mantia onne i. Onanet alhit at onen. Boy usneno abit neno tunan itabu ihem nen milali hoaan hino malais panekan. Dot hosmanan hino natua kai enati bihay monit neno hay minoba ale hoaan hino. Alam Yusuf Yesus Kristus aemam onen meko. Amin.
biaweno an bimanekan uis neno. Kaisat nikan hetbo matbait. Aneno i ma anbi channel YouTube ye kabe ingwa neto. Uis neno no kan kit oke.